Luruh gadis si manis kayak selebriti. Numpake mobil sedan kayak artis gedean. Kuping titik antingan beli kehitungan. Kuat yen nyawang sampean, wajahnya ganteng lan gawe pisan. Badan kekar aduh gede pisan, mata si jeger dari numpake mobil sedan kayak artis gedean. Kuping titik antingan beli kehitungan. Kuat yen nyawang sampean, wajahnya ganteng lan gawe pisan. Badan kekar aduh gede pisan, mata si jeger jadi julukan. Saban membuat konflik kuat nyawang sampean, memang si jeger jadi jagoan. Dandane keren abis, gayane kayak artis. Luruh